Slavná rodinka maturity. Takže dievčatko zaviezli na hotel už. Otecko ju zaviezol. Potom, keďže ja vám ich potom aj predstavím tady. Takže keď zatleskám, už budú predstavení. Toto je dievčatko. Volá sa Nikolka a má už 17 rokov, lenže tady jej špatne vychádzajú roky, takže je taká malá ešte. Už ju zaviezli na tie maturity teda. Toto je mamička, volá sa Veronika a má 25 rokov. Toto je otecko a ten má 27 rokov. A potom ešte doma sú bábetka. Tie vám potom ukážem. Miško a Nelinka. Takže môžeme ísť zasa do príbehu. Ahoj. Rodičia ma tu nechali, tak si pozriem video, než prídu moji kamoši. Trošku mi lampička spadla na posteľ. No nevadí. O 5 minút neskôr. Wow, tady je to pekné. Ale fakt je to úžasný hotel. Ja som druhá A. Idem tam. Papa. Ahoj chlapci. Fuj, prečo tu mám krabice? Idem radšej spať. A ty mi to ukľúď, Nikola. No dobré teda. Tak videjko si dopozerám potom. Ahoj Tomáš, ahoj Adam. Ahoj Nikolka. Aký máte hotel? Prvá A a prvá B. Tak ahoj, papa. Tak ideme? Áno. Wow, to je krásna izba. Fakt. Čo tady robí ten papier? Ten hodím do koša. Určite niekto predo mnou dostal F-ko. Možno nie. No dobre, možno nie, ale proste no. Ale tá izba je veľmi pekná. Veľmi pekná. Ale fakt, máš pravdu. Počkaj, ja sa pozriem pod poštár. Čo sa stalo, kamoš? Čo sa stalo, Tomáško? Tam je Brouk. Brouk! Poď sem, hop. Sem patria zvieratá. Tak choď ku zvieratkám, oni ťa zjedia. Neboj, kamoš, nič to nie je, bola to len zábava, ale máš pravdu. Tak ahoj. Dobrú nocku. Dobrú. Prečo počujem kroky? Nástup od pani riaditeľky. Čo čumíš? Ty jedna blbka? Ja nie som blbka, prosím ťa. Jej, nástup od pani učiteľky. Teda, od pani riaditeľky. Dobrý deň, pani riaditeľka. Dobrý. Ahojte, moji studenti. Budem vaša pani riaditeľka. Učiteľku uvidíte hneď za hodinu. Keď budete počuť zvoniť niekoho telefón, už viete, že je hodina. Teda, keď budete počuť túto jednu hudbu číslo 1, tak teda idete na hodinu. Dúfam, že každý vie, kde to je. Áno. Nie. Oni ťa tam zavedú. To bol vtip. Pardon. To bol vtip. To nie je smiešné.
Dobré, já už jdem. Ahojte, děcka. Doviděně. Doví. Vy nepoznáte slovo doví? Ne, nepoznáme. My jsme na to ještě malí. Nedovolujte si, prosím vás, na mě. My si na tebe nedovolujeme. My si na tebe nedovolujeme. Ty si dovolíš na nás. Ale já jsem starší, já můžu. Tak přestaňte už. A choďte do pokoju všichni. Ty pojď se mnou, ty srabotko jedna. Já nejsem srabotka. Ale seš. A budeš tady sedět a uděláš mi úkoly. Vždy. Myslíš, že ta kamoška je zlá? Hodně zlá. Tak jo, když budeme počít rádio, tak vstáváme. Nástup. Jde vzbudit. Nástup. Nástup, kluci. OK. Za tebou přijdeme. Jdeme? Jo, máte tašky? Ne, vždyť dostaneme učebnice. Jo, vlastně. Já si vezmu i tašku. OK, tak vem. Já si pro jistotu vemu. Já musím. Hejo, nástup. Žádný nástup není, vždyť hraje rádio. Jenom to je rádio tupé. Nejdeme, no pojďme už na ten nástup. Pojďme už za paní učitelkou. Takže, budeme se učit bod A, bod C a víte, jak to jde snad. Já jo. Tak jo, já vám něco nakreslím. Tak. A, B, C, D. To je jakože Dčko. Takže když jsou dvě strany tak i tak dlouhé, jak budou ty druhé. Třeba ty, Adámku. Dvě strany budou rovnaké a druhé spolu taky, jenomže nebude to do sebe pasovat. Hej, ty tomu nechápeš. Zkusíme trebájs. Nikolku, vím, že ta je plná radosti, takže Niky. Víš na to odpověď? Všechny strany budou tak i tak dlouhé. Správně. Gratulujeme. Negratulujeme. Haha. Jakože už nebuď drzá, dostaneš než 5 schování. To ani neexistuje. Tady už to není jako v normální škole, že se tady můžeš bavit až to 6. Tak už přestaň. Nikomu z vás nevycházejí ani roky, jak vidím, no nevadí. Tak jo, teď máme chemiku, tak jdeme na chemii. Tak jo, zatřela jsem tabulu a přinesu vám věci. Počkejte chvilku, jdu za ředitelkou, nebo matiku, nevím, co teď máme. Ředitelka to není, ona za chvíli přijde vlastně. Ona byla kontrolovat ty byty ještě. No už jsem tady, co chcete? Prosím vás, víte, kde máme jako ty testy? Jo, papíry ještě nedošly, jo? OK, neva. Dobré, doví, ahoj. Takže jdeme na tu chemiku. Počkejte. Takže víte, co je toto? Nevíte? No nevadí, něco dozvětě. Pěkná básnička. Sice to není básnička, ale děkujem. Tak. O čem byla řeč? Zabudla jsem trošku. Takže tady máme tyto kvapalínky. Víte, co to je za kvapaliny? Ne, no nevadí, něco dozvětě těž. V každé flaštičce je jedna farba, jako vidíte. Modrá, růžová a žlutá.
Každá farba má nejaký účinok. Takže keď to zmiechame, malo by to mať veľmi veľa účinkov. Takže teraz to máme treba šedé. Kto bude taký náš pokusný koníček? Dobre, ja sa prezlečiem. Kto bude náš pokusný koníček? Kto to chce skúsiť? Ja. Tak, vidím Nikolku, chudinku, tá všetko vie. Tak poď, Niky, skús to. Je to nejaké divné. Neboj, budete z toho. Dobre, budeš zdravá. Tak dobre, to mi vyhovuje. Sadni si teda. Takže dobre. Chémiu asi nebudeme mať, pretože teraz mi niečo napísalo. Proste ja mám také čarovné okuliare, na ktoré mi píše, keď sa nejaká hodina zruší, alebo také. Takže chémia nebude. Neviem prečo, ale napísalo. Mi to riaditeľka, tak... No dúfam, že vám to nevadí. Ale môžeme si zahrať matiku. Takže matiku. Asi si ju fakt dáme. Dávam nejaký príklad a vy budete počítať, čo to je. Budem vám písať bielou krédou. 8 plus 8 rovná sa... Keď dáte dobre, tak zelenou a keď špatne, tak červenou. Takže treba aj Stiane, ty, Annie, ja si myslím, že to je 20. Špatne. A co? Tak je to špatně. Není to 20. Tak. A teda je třeba s Nikolkou. Tak Nikolka, 16. Správně. 16. Vidím, že ty dostaneš asi fakt na tu maturitu 1. Takže dobré. A víš, koľko je 6 plus 6? 6 plus 6 rovná sa 16. Správne, Nikolka, ty si v matematike veľmi dobrá. Takže môžeme ísť na slovenčinu? Dobre, ja vám dám knižky a vy si budete čítať. Takže knižky. Chytajte knižky. Pre Nikolku. Ďakujem. Nie za čo, Nikolka. Také tu už nemáme, to je o vodochovi. Tak. A čítajte si. Ja sa také musím pozrieť niečo. Dobrá. Takže dnešná vaša prvá hodina, dnešný váš prvý deň z tejto vašej školy končí. A potom z hotelu za vama príde riaditeľka, ona vám naznačí cestu, Nikolke bude volať a teda vy pôjdete, viete kam asi. No proste budete tam dostávať jej darčeky, viete asi kam už. Dobre, tak knižky schováme. Ďakujem, ty môžeme dať aj sem, ty si budete čítať, každý si pamätá, akú mal. Takže, toto ja si tady nechávam potom. Učebnice vám ja dám iba 2 z vás, tým, čo ide dobre matematika. To ste vy. 2. Takže môžete ísť domov. Tak dovidenia, pani učiteľka. Ahojte. Tak, sme tady. Ja budem tady, ja nechcem ísť. Ani ja.
Ja pôjdem jediná. Chvíľku. Tak, ahoj. Šťastnú časť ti prajem, aj keď tam určite neprídeš. Ale ja už som v tom divadle bola. Ja môžem ísť aj bez pani riaditeľky. Ahojte. Tak.